Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi kha hi General Gwavulani man leyi nga ta hi kha hi linka na Boy Sevenza. So yesterday, as you have seen, 13th December hi endleni a video laha hi nga kombisa ku hey Boy Sevenza i loko kombiseni ku i khomisiwile i General Gwavulani na mhaka leyiwa however same exact date 13 December General Gwavulani yi nghena live later on that day laha swi tikomba yi kwatini swinene so a hi ngeneni hi twa ku General Gwavulani yi fike yi ku yini hi mhaka leya Boy Sevenza like and stuff like that. Case kona 118/12 ya 2025 leyi nga ta sotiwa a court and stuff swilo swa ni hlamusela swona munhu a nga twi nga ku hleviwa hi hleve munhu phela ne a ku na loyi n'wi chavaka ho tivulavula leswi swi nga kona ku swi lise ku yini so lexi xi nga kona mi generale leyi nga ta fuma gaza ndzeni ya fa na ha fuma no ni ri sirheni ta fuma ni fuma vavasati va n'wina na vahahani wa n'wina kokwana wa n'wina ni ndle sweswo vafarisi na vayuda hi ku chava ku biwa munhu wa za ku ta ku biwa and i ta ku munhu ya ka that section of course kha yi kombisa ku yi chava ku biwa yi tihumela ni twa swi ri a bit extreme nhlamba laha yi tirhisiwa laha yi chava swi ku biwa yi tihumela hi Boy Sevenza ku hi leswi a vuli swona unfortunately ka video lero ni yi vekeliwe i ta yi bimpama a ni swi khati ti ri ndha swo kombisa ku i ta yi ba yi tihumela mara leswi yi kombisaka swona laha and stuff like that. Let's go. so kahle inani hi landzelela nawu and stuff ku nandzula laha nawu ni nga ta wu landzelela from kwala aka ti-regional inani aka ti-district ka ti-district ta hina swi suka swi ya ka ti-regional loko faneke ya ka DPP ya ka DPP loko faneke ya NPA ya ka NPA up until justice yi va prevail. That's what I want ku swi va swona hi ndlela yaleyo and stuff. Okay. So mina a ni swi koti swa ni kurisangi swona swa ku rhuketela ni kota ku acta and ku acta nkarhi wun'wana acta la ku nga na mali a ku nga ri ki na mali a ni acti cause a ni ngheni nchumu a ni dyondzisiwangi ku va na nhlamba or ku rhuketela or yini. I don't believe in talking, I believe in acting. Loko ni vona ku nyimpi leyi ni nge yi wini a ni ngheni ka nyimpi leyi ni nga ta ka ni nga yi wini ku lava ku tsakisa tinjanga na vafarisi na vayuda no ni huma ni yi veka a tlhelo ni tshika lava kotaka ku ri va ni lwela ni na vona vanhu vo ni lwela tibawunsara ni tinkavi but i ku twisisa ku n'wana wa munhu vatswari va yena munhu va twa ku vava loko n'wana wa vona u ka nga tshamiseka as much as na mi vatswari mi longa kutweni ka ku vava and stuff. Okay, so in a sudden turn of events General Gwavulani yi fambe xinawu i xilo leswi nga hlamarisa tiko swinene na mina swi nga ni hlamarisa a ni twi na ku i ta rhungiwa Boy Sevenza. I'm not going to lie i swilo leswi nga ni hlamarisa na mina ku the whole ku General Gwavulani ya famba xinawu a nga rhungiwi munhu loyi n'wi tivaka hi ku rhunga xirhungi xa ndhuma mi nga ma hleketa un'wana kha ndundandunda le a section D1 ka patera le ka Tembe le mi nga ma hleketa so swi hlamarisinyana ku the whole general what changed now ku cinceni ngo famba xinawu swo tala of course ta hi kha hi swi landzelerisa and stuff like that ku tshama ku biwa un'wana ku ri ka patereriwa a ku ri section in hi la ka hampunyana leswi internet a yi lungile ka swona la I'm not happy with the network but a ku ri ka section leyi la ka hampu leyi mi nga ma hleketa hi swi ri referencing even like previously loko ngo yin'wana yi biwa la ya a ku ri ka dishampi a ri a kha ndundandunda kwala misa loya nga ma n'wi hleketa and stuff like that and already a yi na history yeyi ku tshama ku rhungiwa munhu ma swi tiva hinkwenu swa tiveka a loyi a rhungiwini loyi hayi swo huwa munhu wa kona na mhaka leswi swi hlamarisinyana General swi ndlise ku yini mara yi hlamuseni ku ri ndeka video kota ku twisa ku swi ya kwini yi hlamuserini yeah let's go General.
Dyani le kaya u swi vona nhlamba leyi u chavisa swin'wana swa biwa mhani hi lo cheletela kunene hi mati hi pfuxa na vutshila hi hundzuluxa pfukani kokwani baloyi a ni se biwo a ni se dlayiwo xi chuhile xikhegudyani xi hefemula hi tiphayiphi xi ri ti-ICU swa chavisa ku cacanile vanhu va tiko va humile le kaya va ya vona xikhegudyani xi kha xi rila xi kha xi pfikula xin'wana mina va dlele loyi ni nga tshemba yena vanhu va Xikwembu ni ku no mukhegula sula mhloti na ha ri kona a ni se fa a ni se biwa na ha ta biwa relaxa mukhegula stop ni ku nawu wu ta ni kota ku wu ni lwela so mina ni nge ngheni ka social media ni nghenela ku mi rhukana I respect you mina nkoka mina vana mina vatswari mina maxaka ma swi twisisa so nhula wa twisisa nhula khampani ya mina vito a hi vito i vito ra khampani ra Gwavulani ra Gwavulani Holdings leyi nga registered i vito ra khampani a ko va vito ro huwa mani i vito ra khampani laptop ya mina ya swi kota ku touch and stuff i vito ra nhula lowa jaha mfana lowa ka Sithole lowa ka Jazi embini mi swi ta ku ni biwini mi tumba Boy7 mfana a nga na mali ya ku hi nga hundza mali ya mina a la mali ka yena ngo pfuka ni ya rabisa ku ntswani cause a timhaka ta ku la ku gaina yini no la ku mbili ya mina yi va right na ku va na discipline mali wa swi tiva na yena i mfana wa timbuzi man ukokwala wa swi tiva ku hayi General Dime kahle ka swilo leswiya loko mi na ku tiva swo ta vutisani mhani loyi a nga leni beti a nga le wa swi tiva ku ri ni tiye ku fika kwihi so guys a no mi hlamusela ku hi hloniphana hlamba a yi tshamisekangi chavisani nga chavisani hi Xivenda va ku ri songo xuxedzana ni nga n'wi rivalela a kota ku na hina tiphina criminal record yi tsakisi yo kota hi hina hi hanyaku hi swona hi kota ku tirha hi dyini ti-case na tona sweswi na 4 na leti ni tengaka Polokwane na ti tengaka la kaya na leti tengaka regional court na tengaka high court na leti tengaka Joni ta ku ni kota ku tirha ni dyina ni va proud hi tona mara ni naveleli munhu un'wana ku a tikumaka a na leswi mina ni nga na swona swa karhata loko nga swi tolovelanga swilo swa hluphanyana ma swi tiva so n'wamuku ni n'wi rhunga ni nge n'wi rhungi Boy7 i rhunge mina lexi nga xi endla mina hikuva ni tiva nawu mina khale ka ni khomiwa ni famba ti-court ni pfule case ni pfule swilo swinharhu ni la ku mi kota ku mi cinca hi xihundla ka swi twa ni pfule criminal case leyi khumbaka criminal injury defamation of character na intimidation ni ya pfula civil case la na ta n'wi ba hi ti-lawsuits na ta n'wi ba ti-lawsuits na ku attacha swimovhana swa nga na swona Boy7 leswi a nga swi vona ni tekisa swona mabokisi na ka ya teka hi nexe timovha ta yena myself khampani ya mina through sheriff na ka hina teka leswi nga na swona Boy7 loko unless a va na ndlela ku ti defendela court ni etlheni ya n'wi ndlela yini ni yena n'wi ndlela na restrain order leyi n'wi mi yi vonaku is a protection order ku ri anyway na n'wi ku twa a vulavula hi vito ra mina inani protection order mi tsundzuka ku ri yi wela ka schedule 5 offense laha loko u faneke u khomiwa for protection order u faneke u endla a formal bail application laha u nga ta faneke u endla profiling va ku cheka u na ti-case tin'wana for 7 days hi kona u nga ta ya wena onasi a xi ri busy no hleka Boy7 ka ti-comments yi le ka wena ku wena u swi kota ku u kuma bail hayi ze heda yi le ku threateneni hey ta famba ti-BMW ta Boy7 la yi place more offenses on this one kali ya green ya ile ku yi lavile fike famba and stuff like that yi kombisa ku na le BMW fike va yi famba ya koleke hinkwaswo so ya yi pfulele case ya serious swinene but yona hayi kha yi kombisa ku yi nga n'wi rivalela ni ro va yi kha yi yingisela and stuff like that so kona hi munhu wa kha a nga serious loyi kha yi cheka ti-comments laha va kha a hleka ka video leyiwa na mhaka a ri ku hlekeni swinene ka ti-comment section and stuff like that mina kahle ni lavela movha lowa wa green lowa wu xavaka ni ta va ni kha ni hungasa hi wona ene wa ku pendiwa namuntlha movha loya wu helini hayi wa ha ri kahle ngopfu i ku pendela generali a ma nyika vafarisi va tirha na yena
se leswiya swa ku ni ta n'wi lavela vafana va n'wi raha leswiyani swi endleriwini va ka hina munhu a nga biwi hi munhu wa hloniphiwa munhu a nga biwi munhu na vinyi because ta ba mi dlaya se ku va swilo swi nga kahle munhu a nga biwi munhu swo banana swa ha ri fashionini leswi nga fashionini i case mi ti lavela green mamba na green mamba maitwa green mamba mara va vamise ku mi ganyisa boy seven hleka boy sevenza se ganya na ndzi khomesa xo ku hlekeni hi vulaka swona mara green mamba jisasekini a very honest jealous down hawa dyi kahle dyi kahle xintu lexi le makumu dyi kahle Aye, na Mr. Terry mavazi mi twisisini mo Mtwa kahle ngopfu. Mtwa kahle ngopfu. Kahle o lunghiziwa kulukumbalo angazondiwa. Lunghiziwa. Milana kereke liyani la kereke liya ye. Kupa. Na mini kupa ya brown. Xita wa yona vutshila. Hey guys, ma vona another member wa vona mina loko hambi va n'wi ntiye ku fika kwihi wa vona vozi va ku munhu ni pfulele case ya vava swa nga ndlewa ku ta phorisa i ta ri teka ri nga pfuni nchumu ri nga ri ni fava loko i ri hava nandzu mara vozi va ku yi registered case phela faneke yi pfariwa ka system ya SA ma swi tiva n'wina mi nga maphorisa and stuff ku ri faneke yi pfariwa ni faneke yi pfariwa hi tirhizini a onge hambi mina laha na titwa ku xi ni baleka or ni endla njhani but ni ku a hi wona yima va ni khoma kunene cause na warrant yi kona ni fambise na warrant hinkwaswo ni fike ni endla ku ri hinkwawo matimba ya nawu ni ma humesela erivaleni lama mina nawu ni tirhiselaka wona ni humesela erivaleni no tshama lama kumbe mi twa timhaka ta boy seven mi lo ku nikeleni ka nchumu laha so hallo swi ta vhele vi a sa tsaletela tisori kwala boy sevens loko a twa wena a twa timhaka to ti-green mamba ta famba timovha ta famba ivi a kha tsaletela tisori kwala ndzeni kwala and the stuff ya hi leti tin'wana tisori a kha tsaletela tisori kwala to general mara a swi nga fikangi makumu straight a va hi leyi yin'wana sori as you can see a ti talenyana tisori kwala a kha ti tsala mara a va kha hleka the same time swa swi na rinyanyanya swa boy sevens kha ku sorry mara ku ve na a special request yo if himpela is saying sorry na video a nga yi endla yi n'wi nyiketa 4 days ku ri a kota ku kombela ku rivaleriwa hi video leswi of course yi nga fika yi kombisa xiswona and the stuff like that yeah, in overall I think no summarize ka hala ni hayi tlanga mara leswi hi nga kombisa xiswona kwalani ko if he's saying sorry a swi endli in a video request and stuff like that so hi sweswo guys a hi ta confirmeni ku himpela general yi pfurini case the whole general of which is unusual a hi nga swi expectangi hi nga swi endla but hi leswi nga fika swi humelela kwalano and stuff like that ma yona mhaka leyi so in overall leswi general yi nga kombisa xiswona yi te yi kwatise hi ku boy seven i ta yiba yi ti humela leswi yi nga kombisa xiswona in overall that was basically the main matter ku nga ri leswo talatala yi kwatise hi ku boy seven i ta yiba yi ti humela leswi swi nga fika swi yi kwatisa yi ze yi pfula case ku ya hi yona side ra yona of which it sounds fun like it's unusual for general as I've been saying as if maybe yo huwa but yeah tani swi yi nga kombiseni case yi pfurile na boy seven a swi confirming already a swilo leswi hi nga ta ku swi plan win na yi kombiseni ku a hi na nkarhi wo huwa hi swilo swa sona hi wona mhaka so leswi loko ri amukeza subscribe ma ta kombela mi tlika subscribe eka mane bonding ya n'wina bonding ya n'wina yi ni xa jikijoni ni ku moretela nyana mi vuya hi reverse moretela nyana ka mi vuya hi reverse ni ku e DJ ka o yi tshika va ta ze va fayeka ka ni ku tsima yo yi tsima ni ku teka ni ku cina n'wana manika cina n'wana mane cina n'wana manika cina u hayi ka DJ ka va fayekela ka o va voni na ni ku hayi ni ku hayi ka DJ ka ni ku hayi ka DJ ka